Assalamu alaikum урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Эсиңиздерде болсо бир күн алдың ушу сарайды сатка чыгардык эле, көпчүлүгүңүздөр көрдүңүздөр. Биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга чыккан болчу. 200дөн 400 уй бата турган эки сарай, могул жакта эки үй менен, бул жакта болсо 35 гектар жай жери менен туугандар. Аябай көпчүлүгүңүздөр чалдыңыздар, насиптеп коет туугандар. Адрес боюнча Тверская область, город Бежецк. Бүгүнкү күндө туугандар кардарыбыз келип алып отурган учур, жүрүңүздөр анда эмесе барып чогуу таанышалы. Видеого бирден класс басышты унутпайбыз. Бул четип класстарды басабыз. Ассаламу алейкум. Aleyküm selam. Абим кандайсыз абим? Yaxşı, yaxşı. Özün nasıl? Жамансызбы? Yaman, yaman. Güzel, yaxşı. Жакшы. Аха. Насип кылсын абим. Nur Sultan'dan Allah razı olsun. Bize bu sarayı nasıl bitti. Aldı, satın aldı. Evraklarını, dokümanlarını hep hazırladı, verdi. 2 tane saray, bir tane ev, 35 hektar yer. Sağ olsun, Allah razı olsun. Cennet mekanı olsun. Ölürsek yani kısmet olursa burada sarayı aldık. Sebebi Nur Sultan oldu. Рахмат сизге. Size de rahmet. Allah sizden çok çok razı olsun. Насип кылсын. Бизди көптөн бери күзөтөсүзбү бизди YouTube каналдан. Takip ediyorum. Çoktan belli takip ediyorum. Hem de memnun oluyorum. Güzel iş yapıyorsun. İyi, satışların da iyi. Ev dokümanları da güzel hazırlıyorsun. Рахметтер бүт бардыгын өткүзүп бердик. Evet. Dokümanlar hazırladın, verdin. Her şeysi hazır. Allah razı olsun. Ага. Сизден дагы Алла таалам разы болсун. Кандай максатта алган болсоңуз, Алла таалам ошо максатыңызга жеткирсин. İnşallah, inşallah, inşallah. Сиз Түркиянын кайсыл жагынан болосуз? Ben Türkiye'nin Niğde'den. Niğde. Нида деген шаарынан. Niğde diye şeyin, evet. Рахмат. Rahmet, rahmet. Allah razı olsun. Алла разы болсун сизден дагы. Sebep sen oldun. Allah ne muradın varsa versin. Рахмат. Güle kullanın. Sağ ol, sağ ol. Бул жак Нартай досубуз. Karaganda açık tak olgan da güneli Сүйлөбөр мен. Кармап турам. Şu satı dostum Allah'a şükür. Aha. Yakın nasip bulgan eken geldi aldı. Бүт бардыгын көрсөтүп, Ama gördü. Adnan Aka özü gördü. Ama- Çaktı, cakkadan keyin alıp tat. эки үй, Nasip kılsın o. эки үй, эки сарай. Екі үй, екі saray şu jeller karışı var çok kaldı. Канчага келиштиңер досум? Аби, канчага алдыңыз секрет болбосо? 2 миллион 300 деп чыгарган болчук, а? Evet, 2 milyon 300 dedik. 2 milyon 200'e 100 bin ruble almadı. 2200'e aldık. Allah kabul etsin. Демек 2 миллион 300 деп чыгарган болчук, 2 миллион 200 ге алдыңыз, а? Doğrudur, doğrudur. Sigitka yaptılar, evet. Рахмат сизге. Benim adım Adnan. Türkiye'nin Niğde şehrinden. Buraya geldik. Burada inşallah malcılık yapmayı düşünüyoruz. Sarayımızı aldık. Şimdi yolumuza devam. Буюрса максаттар ушул жакта мал менен, а? Evet. Mal Mal. Сен өзүң түркчөнү жакшы түшүнөсүң досум. Айтып берсең. Benim niyetim şu жерде köp maldı kılan böyle. Мал кармайм дейт, а? Mal karmak. Moskva'da Buyursa. stroykalarda çarçayıptır. Alıp dem alıp şerde ballardı işletip. Yakta pul köp. Para çok sende abi değil mi? İnşallah. İnşallah. İnsanları çalıştırıp beraber para kazanırsınız. Evet. Nasip etse ben de İnşallah. Ооба досум, сен өзүң деле ыраазысың ошол акчага? Allah'a şükür dostum. Ben negizi bardıq nesede razımım. Ооба. Bardıq nesede malды көбүркүлөр комментарий жазып тур, окшош болгон окшойт. Кетип баары деп. Менде баары жакшы болду. Сатканда деле өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес. Оңойдундай жакшы баада саттым. Pahalı değil, ucuz değil. Normal bağda sattım değil mi abi? Evet, normal. Her Evet. şey normal. Evet. Короче, комменттерге жазгандарга дагы бир жолу айтып коеюн. Өлгүдөй болуп урган жокмун. 1. Ачык такканымдын себеби бар. 2. Себеби көрсөтүп койбойлу досум. Көрсөтүп эле коеюнбу? Себебини көрсөтүп койбойсуң биздин көрүүчүлөр. Жок, рахмат. Эки күн мурда аттан жыгылып, көзүмө аттын буту тийип көгөрүп калды. Көрөрмандар. Ооба, ошентип кой. Болбосо мен анан кийин нит ойлоп жүрбөгүл. Жана сен сүйүктүү эме подписчиктериң жазат да дагы бул. Оо, Аттан алып туруп, акчаны алып туруп депчи. Сени популяр болуп кеткениңе мен себеп болот амбосет. Жалагыла. Сен сарайыңа сатылышыңа биз себепчи болдук, а досум. Сага да рахмат. Торбокторума, мен торбок алышыма да. Короче, ушул жерде чогуу иштедик да мындайча айтканда. Рахмат сага да досум. Рахмат досум. Мына туугандар, ушундай вариант экен. Алла таалам дагы бир жолу сарайыңызды кут болгон болсун. Sağ ol. Allah razı olsun. Güle kullan. Nur Sultan'ın sayesinde saray sahibi olduk. Evet. Saray. Duyan duymayan duysun. Nur Sultan'ın sayesinde olduk saray sahibi. Bir daha söyleyeyim sana. Burada komşular çok güzel insanlar. Evet. Evet. Konuşup anlaşıp çalışsanız olur yani.
bir fikir yani hepsi. Tabii biz öyle şey değilik Yani öyle. o Moskova'daki gibi bu kim buraya kim niye geldi diye bakmazlar. Niye komşu gelmiş gel bakak tanışak diye gelirler bunlar. İnşallah. İnşallah. İyi İnşallah. Uktыңыз. Buyursa biz de ушул жерде жашайбыз abi. Ne kızmat bolsa bizge kayırılı veresiz. Yardımcı olacağınız tabii Abi, evet. ne lazımsa sana sen buna söyle bu bulur. İnşallah. Biz buyursa koldan kelgen yardımımızı gösteririz. Nur Sultan burada her tarafı bildiği için her şeye yardımcı olmak şartıyla hem söz verdi hem de yardımcı olacak. Bu kadar da iyi bir insandır. Kalbi temiz insandır. Nur Sultan'a başvurun. Mutlaka Nur Sultan'la tanışın. Memnun olursunuz, mutlu olursunuz. Nursultanга подписка кылыңар деп коюңуз. Nur Sultan'a подписка kılın. Бас кыла. Ана. Уктуңуздар туугандар, ушундай вариант экен. Алла таалам дагы бир жолу насип эткен болсун. Туугандар, мына көрүп аткан торпоктор бүт бардыгы сатылат. Мына ар жакта болсо бир жылкыбыз бар, ал деле сатылат. Торпоктор мага караштуу. Так, торпоктордун породасыга келсек, туугандар, породасы Галштин менен Ярославка аралаштырылган. Жашы болсо 6-7 айлык торпоктор, жалаң букалар туугандар, көрүп атасыздар. Бүт бардыгы эркек бука торпоктор. Басына келсек, басы болсо 45 000 рубльден. Бул жакта болсо 14 дана, 14 баш торпок туугандар. Общий оптум алам десеңиздер, 45тен болгондо 630 000 болот экен, 630 000ди бересиздер, келип жүктөп кете бересиздер. Ана жылкынын баасы туугандар, жылкы отдельный, ал жылкыны 150 000 рубль деп атабыз. Караштырып көрөсүздөр. Телефон номерлерди экран астыга калтыра кеттик. Кызыксаңыздар келип көрсөңүздөр болот. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.